KRA song pen karcho me kideng Sangpi Sabina teron piari deng pen Parlin Parlo Lamarjan kini Kangpu Padmasri Dhoneswaring Tiahin pen Karbianglong Nihang ni Jangalong Kibi Ponji ZKYM Surini Rain Kora ke Thoma Parman Ahir Jume Kipajir Karbianglong Live Prime Tama Birtalong pen Nilisami Beauty Bepi Non Birtang Ton pen Arjuponik Than Pini Preni Pai Inkoyarni Karbirong Sarame Hin pen TVDC Interim Angdengan Kichunajok Karbirong Sarame pen Ningkang Sam Chepaklangsi Bang Plia Paning Vaisi Karchupon Pini Preni Pai Inkoy Bom Tarni Tiripi Karbirong Sarame pen Patirpi Ponsi Dipu Taralangso Jutang Klamalong Karbirong Sarame Tum Ajir Ding Klui pen Kehang Traditional Village Development Council Kichari Japan Implement Metike Kichoklim Kangtim Lim Kalipusitame EC Ingtuiving Interim Angdengan Karbianglong Thomas Council Tumpen Chikroi Sarpen Kedengajok Man Kedo Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Longsing Ronghang Karbiricho Rongarak Elvin Teron Bidisar Karbianglong Thomas Council Pen Ratan Terang Chief Convener 24+ La Athak Kejong Bang Priapan Ingvaisi Ningkang Sam Ningkarong Chipaklangsi Karcho Padupon Pini Bangso Karcho Amelong Aluhiaman Pen Kachetongdun Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Riti Singhi Lun Sing Teron MLA Dar Sing Ronghang Karbiricho Long Sing Ronghang 24+ Chief Convener Ratan Terang Elvin Teron Bidisar Karbianglong Thomas Council KCS Meipu Chandra Singh Kro KLA Kong Chunbang Long Sing Tokbi KRA Meipu Dhormo Singh Teron Dun Meipu Ajit Rongpi Nijang KRA Meipu Ronson Teron Penchenglok Ahavarti Narong Asar Basa Pi Penchenglok Arong Amikaratum Chetong Dunsi Mesen Pen Karcho Ame Pajutpon Athe alang letum phan customary code nangjipu alang tum nikansi inigali nikan thom pripo chesong lo lapen ke laso customary code abang ke letum 60 letum phan Karbianglong Autonomous Council nang kipi cheng bet tai letum along do laso a provision do lapen katiar ju unji aja kong datu lasi laso teng ben sinetum Jingki je tham no lapen ke gono mata esen nang pilo la soteng mesin division pilo la se alu ta mane tum ron thai lo lapen ke training da pithai lo judicial court ke theka tum apan hang si lapen ke Guwahati High Court Supreme Court High Court aloyar tuma court long eklembong aloyar tum hang si evoke tum hang si training PPC along arong damong lo lapen Karbianglong Autonomous Council pen si klempon laisia sayang deng lo hinia bang ke Traditional Village Development Council rong asor kemang lason sin hangi pulo Traditional Village Development Council lasi rong asara ateng pensinil tum chingwai chingsai pensi laso kapichun ponjia sayang deng pensinil tum non claim pon momlo Dr. Tuliram Rongha ke hai phan karcho ni si nilitum ningkang sampen Karbianglong atokonu kido rong asar Padang te Traditional Village Development Council aning kahang pen kichun lo po aning chaparong si ke hai siam ke hai pan pini karchoji kusini tum pini dak tarang solong nei si phapon lo kadowe rong asar pencenglo kadowe la cerap situ atum arjab thip jone si pini panang dengkil kililo la penke isi alam ke pudamelo plotengke non dobom council along positame panchayati raj system abang sika implement ji VDC sika implement ji aphansi bori ponbom sitame la songbong pen positame rat thur paka kache songjone pin News Report Karbianglong Live Preni Pai Inkoyarni Dipurong Sopialong Kido Galaxy Cinema Hall along Akimi Parlin Parlo Lamarjan Sangpi Sabina Teron Piarideng pen Kangpu Kidam Tangarni pen Kaselampon Parlin Parlo Lamarjan Patangpon Pamisi Preni Pai Inkoyarni Galaxy Cinema Hall along Aluhiaman pen Kachetongdun Sangpi Sabina Teron Pi Arideng pen Kangpu pon Lamarjan pen ajok Karbia ham thangalong Lamet Lamchong Pindeng Sumpot ke pachan na pen ke pacit hangasai claim pondo laso pen ajok pinangan Lamarjan ke bonda ning ke hangatum thekser
Ciparjan bangphu bangphi lapen lunse po lunse pia tumaphan pangrum pen kilang misen karbi lamarjan bonda pon bomlo lason thak thak si nona portame jutang jubat lamet lamchong la anso se kepachan mate kepache thangjia phan pumathasi parlin parlo lamarjan bonda ponsi patang pon pami pen in puponlo Labangso Parlin Paro Lamarjan along Director Bijoy Lekthi Ciparjan Bangphu Gotom Terang Cross Wilson Crow Dilip Be Prem Terang Vicky Langni Ciparjan Bangphu Kiraning Tipi Malining Tipi atum penajoksi Bangso Alamarjan along Ciparjan Ponlu Lapen Producer Ram Teron Associates Producer Sabina Teron Pi Marlov Timung Lucas Pangcho Lapen Pinangan Abangphu atum Chirap Chitudun si Bangso Lamarjan Misen Pen ke Ponda Patang Ponsi Ingpu Ponlo La Bangso Long ke Cinema Production Pen Ajoksi ke Do Anasai Klem Ponlo Nili mane bor idun ene ke claim bom nili da prang ke selduna film ta claim lo la ben hala pampat kup la puson ke claim ma bang an ke nona ko ke la fasi long don bom lang he ase ko nili hin ta la sona bang ke claim ining ha la puson ke traditional la puthak la peria puthak ta nili si la dakta pidun lo penang ana peri alang litum kenang sot aperi bangen ini pidon lo lato la parlen parlo long ta parlen parlo po bangso lam arjan kang pu ani lo alang tum aning kopitong naga chithene po ai phesetame alang litum naga pangpuji aphan nili phanang hang lo la se nili ing pu pidon lo ning kang sampen ninga klong pen alang litum sitame la puson thak si mo pen taneng je lo hir jume nilhin pen pidun lo ko la as son thak si arna mahir jume padonang alang tuma phan la si la bangso kanpu alang litum alang director abang ke Bijoy Lekthe la pen alang litum penang ana group do ajerding olo la bangso film long setame nili phan setame sihini setame advice la son mane nang arjuju poi phi setame nilihin pen thang advice ake me pidun thekte de setame alang litum pen chingki dun bom la son si mane alang tum maning kang sam pen nili phanang hang lo la si pinia bangke la so puthak film puthak alam pen sinili dak nang dun lo pa si reject lo News Report Karbi Anglong Live Ingdeng Thongkep Raisi Zonal Karbi Youth Festival Surini ra ingkoi ra ke thoma pharman Karbi Anglong Nihang Nijang along tin sitame Hawarame mate Zonal Karbi Youth Festival ke talon pon unjia phan along tin KCS Zonal Committee hin pen chesik chedang ponik bomlo Lason thak si denarong Karbi jutang Hawarame hin pen sitame mesen me at pen ZKYF ke talon pon unjia phan pura aluhi sarpo man pen Padmasri Sardhuneswar Intia Phansi Zonal Committee hin pen aheman humridam si kacho phalu thui thondam iklo Lapen Padmasri Dhuneswar Intia hin pen sidame non kivangji ingdeng thongkep raisi Zonal Karbi Youth Festival surihini ra ingko ra ke thoma pharman asitin hawara me tum aphan ha ke chengpen kijut an thangnat lam ki lamphong avipin jia phan pura alangni Padmasri Dhuneswar Intia hin pen hiujume nangpajir dun Ningarong lo Aceh nala tum dengo pen wang lo Karbi non Zonal Festival Karbi Youth Festival non tarik krisir cap pen bakcengko Lase nili panta tarik korea tamarni ada nang itu ni panang tum kota lo pen manga parjukor Ningarong lo pen Pini Karbi Anglong itu Karbi Youth Festival mate KCS sing pen particularly Zonal Festival anikan wang ta Durga Puja aku dulu dadak Karbi Anglong lo isi rongaji tasu talon du lapan nak isi mesalang thenglo atama Karbi Youth Festival pen aja ini sih itu Karbi dia mitang porom putih dendeng sumport kilungikan porom alun kecepati lahai tadu lahai itu sih itu mesti tinggi ya sanksi thelong itu lang pen sini tengke News Report Bikram Teron Karbi Anglong Live Det pialong Durga Puja ke talon sonsi
Karbi Anglong ang kang pialong sitami Hindu dhoroma phan ki kroetum Durga Puja talon ponpo. Bangso ang bong Phulonia long abangke pining asengkan abangke Durga Puja ke talon ningkan phokep nang choksi Sertalina sengkan aningarong pen talon ponlo. Son sipini Phulonia hithialong ta ningkan phokep mate Sertalina rani Durga Puja ke talon nang choksi Phulonia ang kang ke duatum an ningarong ka chipipon si karchu asai dengpon. Bangso ke talon ang hut Karbi pen chenglok kapre ka khaita ningarong chipidun si armu chejeng padopon. Nilitum bangso Sertalin ke talon na sengkan pen pache tondun si klimso marpen danglok suarlo lapen kapre akapathu paman ponji lapen bangso ke talon na bangke kicheng pen ki jut arnian setame ningkarong pen si talon pon popusi talon ponlo কাৰ্যসূচী আমি আজি শোভাযাত্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ নৱমীলৈকে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে সব সাংস্কৃতিক আৰু খেলা ধূলাৰ ওপৰত সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে গতিকে আমি বিভিন্ন খেলা ধূলাও ৰাখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মহিলাসকলৰ মাজত প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ মাজত লগতে 23 তাৰিখে অহা 23 তাৰিখ সন্ধিয়া আমি এটা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিব আমাৰ স্বনামধন্য গায়িকা সুস্মিতা পিছা দাস গতিকে সকলোকে আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই 23 তাৰিখ বা বাকী থকা দিনত সম্পূৰ্ণ যাতে জাতি জনগোষ্ঠী সমন্বিত সকলোৱে আহি পেলাই আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সোণালী দিনটো উৎসৱখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিব সেই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া আমাৰ 7টা জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে তিৱা আদিবাসী বড়ো বঙালী অসমীয়াকে ধৰি পেলাই কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ কোচ বৰ্গ আছে এই সকলো লৈ পেলাই আমি 7টা জনগোষ্ঠী এতিয়া আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছে আপোনালোকে আমাক আৰু সহায় কৰক আমি আৰু যাতে আগতীয়াকৈ আৰু যাব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ এই 4টা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ Phuloni pendil chunarongpi Karbi Anglong live Pinia birta gelo pansikang ton poniklo Kardom